Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pening kusikwal lagi nan assalam makap mamana sa kalilintad na gusto kapipi aginawa. Na baniut mampagyan si sagyang kaya dunia na sampai sa yaumul kiamat. Na gyapon ang mga rinarinaw na diyak na di kukurmat si isagyang kanan ababayakan na so hanilab so pamilya mamaw na di kuron hanilab wana di kumasar na di kumaswatending si isagyang kaiya mga rinarinaw karka nga na natarotot ng kaunso padaw di kang giginawa isa pati asawa sila.
sadia angin awan bakal kata tambah ada magina awan tamam yana ugi daurah asal salam sahabat ada di dalam di pagi anak ini ini dulu di nama dawamuan lalu dikabari ayah sadir akan tolong kamari wela amu amagiri nabi yukumu dasaran sarga ya inawahita adimana ya ini nonto manangi iwadika ibatana kongga irawakundo inas lebena apa otamana yung udong nadi kudini pamong kau ikan tadi pagi saya tersasar Allah dasar dirahi kita nikah nama ragna kokang gigi ada yang tadi pikiran sampai desa ginawa tadi kata diman kaki ginawa ini kau sana kau sudah besar diman kamu sana sana dunia aku ini terbaik apa mikir dia ginawa itu daru baru di samper tahu bagumu di kata diri dia ginawa kita itu bagian apa oi naho nakadon lagi hari nabidan apa dia mana pantai dan apa beri dari nawan jika dan pembuka jika pemurah sekarang doa jika pemurah dia tu sudah beri watai dengan ninginam tiba dengan busa adir semua yang tak ingin ruangka ya amisan mulai nak kami pia agenda awak bahkan dari guna mayung ikan karena Aku setia mana di pantai dan aku beri dari nawan jika dia dapat
mampuga ikapam dimuragi sakang inulopa ikapura om na inom adiatu sulang wahai matai dengan ninginam umiwa dengan busa adir surah yang tak ginawangka ya amisan mulai nak kami pia agenda awak akan dinari bunda maayong ikan ranau Ina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina pungning ko si kung makaginan maanaw salamakan sukon so kalilintad na gusto kapipia ginawa. Na batanod mambagian si sagyang kaiya dunia na sampay sa yaumul qiyamah. Nagyapon ang mga rinarinaw na di ako na hindi kukurmat si sagyang kanan mataida si Hanilab so pamilya mamaw. Na dikuron na Hanilab wana di ko maswa o di na masar si isagyang kaiya kipot ko maglawla na kan si isagyang kaiya mga rinarinaw karka na tarotop ko so kalau di kang giginawa ina gusto ka isa-isaw pangansa. Nagyapon apakabgay na kano sa mga bunibunian ang gulalang ko na isa iroy nagagaw na pananadam na dasal ako lumipon ko tarapas sa batangan mga partisan. Na kataya sa banyong tandang isa matanos pamamakinkan sa wassalam. Ayo.
Thank you.